Sini Hainai 28 tarik Februari 2024 di promosi enggui kaca moras netete otorma kaca movement colai tunggu indefinite hunger strike aw belai ke kokotor जों महाराज जखन खालायमानि परेवो जों नुखा सारा तिब्राम बरक जों बुद्धिजीवी कर्मचारी सिक्ला इवेन तिब्राम मथा पार्टी खायफानो बलायखे ओ मुभमेन्ट नो बरक जाजाखा आनो गोबांमा बीजेपी आनो बन्दुरक स्पेशली जनजाति मोर्चानि बन्दुरक आनो फोन खाय सागा जे बबाग्रानि अमो डिसिसन di promotion decision belai kaham cini borok ni bisi tu be hamjak ma cengman nai cini di promotion party tu be rag nai obagi cengmon tu be kong mangkha bone bagai ceng amar kaisa itihas laibu mani record tung thanai cini habu bagra bone rasmahol o tongmani borangsak ni nini played by rangsak ni mairang by maichamani mahai borok botini khud dukhon angjagai chini hado khane bagai especially next generation ni bai botini omhai khaiden thangui tongo abro chung ma buchinai ma sinai ye chini bobagra busuk maya ganang busuk buha kwar busuk borok kaham dofano bo khabai khubun hamjago sudu bukhok baiya kam bai bo hamjago abro proman khai tongo bo जों बबाय सामंतां जों साइमाखा आं दिनै अबनो गर्ब दिनै तिब्रा सादफानि दिन गाहाम सफै दङ जों आशीर्बाद मानै दङ जों यक सामा माननाय अबानि बिश्वास आनि फुल फेथ दं बनि उपरो दिनै जों सारा तिब्रा सिक्लाराव बिसिबाग जोंनि बुद्धिजीबरक दाबो आगक दंबायगो जों दिनै अमनो नुखा भारत सादोंमोननि परेगो अमनो पुइला दिनै तिब्रा हास्तेगो Cini han bubagra khudok phang botini fast unto death bo sai gei tongnani bagi bo kawrikha जों जतन मन साबुत खाइनाय सुदु बुबाग्रा सिमिया गोबांमा बररक जों मन साबुत खाइनाय बनि बागै दिनै जों प्रिपारेसन चलाय दङ और दिनै हाताय कतरो अमाय सामु चलाय दङ प्रिपारेसन और हाजार हाजार बरक फाइनाय जत जों साबुत खाइनाय फियाबा जों खनाखा ख्रकसा ख्रकसु नेता पेटारक आबनो निंदा खलायो आबनो चाजागिया अबनो प्रमाण चिनि हा दफानि दुखनो बर बुचिया चिनि दफा तमांगै तंखा जों जतनि सिगु जों बोसोक सादक जाखा बोसोक जों चिनि मानथाय सावथाय जों मानलिया जों बिरमान नंगै दं माने किन्तु बाक्सा बरक जे महाराज सामनो पयन्तसि बेंगाई तंगु कक हामिया साइतं अब बेलाय कपाल हामिया अब पब्लिक नो जवाब रनाय अब जों साना नांगिया जे नेता पेटारक चिनि मुभमेन्ट न चिनि सामंनो जों डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट पिसफुल मुभमेन्ट अब कोनो बुया बुलायनो थांगिया जों निजिनि आत्तनो जों बिसोरन खालायै अमसुक मुभमेन्ट तबरतं अनसन आसकमनि माने अब जों केबोनो दिसाब खाया जात स्ट्राइड आकन होके जाबो बुदिसाब किन्तु अम आंनि सेल्फ सैक्रिफाइस अम हाय कटर अम हाय मुभमेन्ट सबसे चिनि बिसिङो कटर प्लस पिसफुल अमरो पइन्ट बाक्सा मुभमेन्ट पइन्ट सि हांग्रसे पइन्ट सि बाक्सा आदा गया अब बलाय खना मा सिंसा जों कयटा मिडियाव खनाखा आं अमन साउथि राज्यगो चिनि आन्चलिक दल जों 1978 1968 नि जों खालायफैमानि जों जत सिङाव और हानि बोसारक और हानक फांग्रक दिनै जों भुक्तभोगी जों बेलाय बिरमान नाङै दंगो दिनै बेसिक अधिकार दिनै मानथाय कन्स्टिटिउसनल राइट जों मानिया अ जों दै साना करिखा आव जत साइमोन बनि बागै आं अबनो सानाय फारि जत्तनो 28 तारिख जों फालिनाय
তিনি সিকলা রক তিনি বোমা বদল রক তিনি ইয়ং জেনারেशन इंटेलेक्चुअल ग्रुप जत তিনি সিনিয়র नेता रक जों फाय जुग्रनाय अबकाय তিনি बिराद मुभमेन्ट नाय आं खागाव स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बरक अवश्य তিনি मुभमेन्ट नाम তিনি जबानो बरक रेस्पन्ड नाय अबना आशा बिहास खाय सार अंगाय तिसे को अबसुनो सार जे नों तो आईपीएफ टी जराव तिनी तिप्रा सान पर मन्थ्रिनि फैखो ओमफ्राय आईपीएफ टी नि सान मुंबो तिप्रालेन बा गेलटर तिप्रालेन आबो तो एकुइ नमनि मान गेबे आईपीएफ टी रगले फारा फाइलनि तामो आसारा तम जे आईपीएफ टी बदल आं खागाव जे बरक तिनी मुभमेन्ट हामजांनाय हा दखना हामजांनाय आबो आं आगे बो गक साव जों नाहरमा थानसासि जों तिनी तिप्रा साराव बेसेबां जों ताम नायबा जों यक समा नायो जों we want freedom but जों यक समानि माने तिन अधिकार आबो जों नायो जों केबने ने दुख खायो केबने जों सेना नायो आबो तिन मानथाय आबो तिन अधिकारसि आबो जों सानो जे बरक अबनो हामजागनाय तिनी डिमान्ड हामजागनाय बरक फाइथुं बय वेलकाम आं खाकाव अनेक बरक इभेन तिनी पार्टी बरक एफन बरक फाइनाय अबां बिहास लायो अबां एनजिओ दंगो अबां लाइमान अर्गानाइजेशन दं तिनी बरक बाहायनो आं खाकाव बरक फाइ जुगु फाइनि खाकाव my dear friend, it is very important announcement on behalf of the Pramotha. I would like to announce that from 28 February 2024, the Pramotha Party is organizing the hunger strike movement, especially our founder, our icon, the Pramotha, Maharaj Pradip Kishore Maniko Bahadur. He is going to launch the indefinite hunger strike on demand of our Greater Tripoli and also constitutional solution. As you all know, there is a talk going on with Central and Party the Pramotha. Because as you know, after election 2023, as soon as election is over, our Honorable Home Minister Amit Shah ji himself called our Bubagra in Tripura State Guest House. I also was present. All the senior leader of the Pramotha is present, and Amit Shah ji has agreed, saying that the Pramotha and central government will have a discussion on our issues, on our demand. It is the statement given by the Home Minister. Since then, we are having dialogue, and already 1 year has passed. And as you all know, there is a interlocutor also appointed, Mr. Misraji. He is taking initiative for dialogue, and all the agreement document also have submitted. We have submitted the memorandum. Even I myself have seen the memorandum and the document of our on behalf of the Pramotha. And everybody know that Mr. Ji also came to Tripura, and we have a lot of series of discussion with him, and the process is going on. But unfortunately, it was delayed, and it was not follow up speedily. And now election is coming, Lok Sabha, and they are given assurance several times, and we are waiting patiently. But however, we are a bit confused what is going to happen. Therefore, our party have taken decision, and Bubagra have taken decision that we have to go movement, vigorous movement. It will be peaceful and democratic movement. Therefore, from 28 onward, February onward, we are going to launch the hunger strike movement indefinitely, and hopefully the Government of India and the state government of Tripura will respond our call. Therefore, we are all excited today
and we have come to visit here all our senior leader of the stage, the spot that preparation going on for our movement, and hopefully, and we are getting a lot of response from different angles across the party, and a lot of NGOs, a lot of like-minded organizations also going to support us, and hopefully our movement will be peaceful and democratic. Thank you.